Hamıгыз hürmetli dostlar, hemen Beş Barmak Show, özünün yolunun Beş Barmak Show devam eder. Birisi barmak, en baş barmak, o men, şu barmak, bilmeyen başkası nesek bu, Ural Karimov. İsimsiz barmak, isimsiz barmak, Ural Karimov. İkincisi isimsiz barmak, o Nail Baştayev. Hem şu barmak, o 50 ayda bizim ebelliklerinde yürüyordu. Ortansı barmak, o bizim konak. Hem bugün bizim konak İlnur Ramazanov. Alkışlar. Selam İlnur. Rahmet. Kalmadı. İşler var mı? Allah'a şükür işler var iyi. Eyde bizim tamaşaçılarga hilab ötedirek özüңнең бала саны турасында. Кайда туудың, кайсы яктарда? Бала сагым Атмарлы өтті инде. Күйіргәд районында тудым. Шунан башлайык Илкеней авылында, Күмертауда укыдым, бәлки саттан бирле йырлап йөрүнем. Атмарлы неме булды? Шул хәтле. Күйіргәд районында. Просто Күйіргәд районында Атмарлы. Мен Күйіргәд районында ей хайын булганым бар, неме анда Атмарлы? Мен ей хайын, мен умыр бой. Так что конкретно. Ну, балай нормально. Яшәргә була, һәйбәт итеп яшәнем, үстем, мәдәни яктан үсештем, йырланым, укыным, белем алдым, 11 сыйныфтан һуң 11 монда укырга килдем, Аллага шөкер. Шулай. Кайда укырга индең? Мин белемем буенча геология магистры. Шулай итеп укырга индең. Нинде югары уку йортына индең? Өфө дәүләт кадерлеме бул. Шул УНИТ инде. БГУ, элекке БГУ, геофак. Геофакта укып сыктым. Бакалавр, магистр, ярлай башланым. Беренче курска килгәчтә үк яшик шоуда катнашып караным. 3нче урын алдым. Ничә ел булды? 2014. Гран-прине Раис Кангелдин алды. Режиссер кем булды? Бөтәге камера Кангелдин О, заманда гран-прига планшет бирәләр, шул хәтлем һәйбәт ине. Ну, хәзер Раис Кангелдин планшеты мен кайда йөри, Илнур планшеты ни кем. Рәис, әгәр дә һин безне карайсың. Яз безгә. Кайда йөрисең? Әйткәндә 3нче урынга беләм нимә бирделәр? Сертификат стоматология бирделәр. Һәм шул стоматология барып карагайным. Сыры саккан. Режиссер эшләгәндер. Режиссер кем булган дип уйлыйм. Айгөл Үтәгәнова. Һәм ул сертификатты һөдәнең мендәр астына алган да һигә бүләккә, на самом деле онда тай булган. Тай. Хуйырлык. Ялка. Ну юк, тай ялка. Хуйырма ат булганда. Әйе, шул. Ярар, Типа шулай. глухарь ат булган, мен типа башка телдә нормально. Нинде йөр менән сөйләшәһең? Без Рәйлемет Байфман дуэт йырлайм, анда теге Юндорлы дуэт деген әлендә шул ел бар иде. Сен BBC районын эшләдең, апа. Юк, мен Рәйлемет Байфман йырланым шул. 3нче урын һиңә генә. Рәйлен 4нче урын. Бу белмәйм, урын бирмәннәр анда. Теге мин Һәр бер катнашучы бер йондыз менән йырлый. Әйе. Только Рәис ничәптер кеме? Ул Муталов менән йырладым. Где Муталов? Тимәк, яшьлек шулда гран-при алырга кирәкмәй икән дә баһа. Тибергә ялырга кирәкмәй. Мин 2007-8 елларда катнашканда безгә бер нәмә дә Потому что им бер нәмәгә дә йөрмәгәнеңдер. Потому что димәк абонемент Барбобска был. Шуңа я бирмәделәр. Шуңа да хәзер яшик шоу юк. 3нче ел дәвамында. Менә әйткәндәй, Әле гомумән яшьлек шул. әйе, менә юк хәзер, менә ни өчен, ничек һин уйлыйң, ни өчен яшик шоу юк? Кирәкме ул безгә? Яшик шоуның һуңгыган эшләнделәр дә, шул хәтлем грандиоз итеп, әле миллион аксага һәм дә ул теге прощальный яшик шоу булган кебек булды ла куйды. Шуңа ла әле менә пандемияның беткәндән һуң ул булманы ла куйды. Шуңа бер Юлдаш плюстар әле уйлап куйдык та, шул яшьтәр Юлдаш плюс яшьтәр премияны эшләргә булдык һәм ул әле 3 ел дәвамында бара. Вот ана шуны мен тоже һорайм теге. Хәзер бит Илнур һинең мөмкинчелегең дә бар дигәндәй, вроде бы яшьлек шоу электән килгән шундый сара
Бәлким, как-то, может быть, Юлдаш плюс, Яшьлек плюс. Яшьтәр радио. Яшьлек плюс деп атарга керек. Яшьлек плюс. Yok, Яшьлек плюс шоу. Грант алып кешеләргә Ну, шул мөмкинлекләр хәзер һинең бардыр, ну бәлким ничектер, ну. Шундай сара ул әлеге мәлдә үтәргә тиеш. Банда харау, мин һиңа тагы бер курга бирәм. Кирәкме ул? Юк, яшьлек шоу кирәк, ул бердән-бер теге конкурс форматында площадка ине яшьләр өчен. Ә без Юлдаш плюс конкурс түгел, без булган ярсыларны баһалайбыз. Шул грант алып, Наил. Әйе. Һин ярсыларны таба алаһың? Уны Табалам. Ул эштә же вопрос. Илгәм табала вообще. Башка кирәк, ергә кирәк, уларда республика була бергә, элекке хымак түгел, унда режиссер кыска, "Ин яла белмәһең, бар кит бuna." И потом бер ике кеше сыгала. Стоматология сертификат бар кирәк. Нормально действующий. Конечно. Гәлсән анда васар үтәме? Юк, 2001 елда һуңга булды. Гәлсәр, по-моему, хәзер Мәскәүгә укырга инде. Шуга Хандуга сосып китте дип әйтергә була. Әйткәндәй. Шулай. Ойлады. Күкәй һала башласа салып бетерергә кирәк. Ну, Шуга китте. Юлдашевский прикол, да? кем нимәгә өйрәнгән инде. Алганда Юлдаш плюс. Әле хәзер яшьлек халыкта яшьлек шоуны без белдек, аңланык, һинең уй фикереңдә кирәкме, юкмы? Юлдаш плюс радиоһы әлеге мәлдә популярлыгы бармы ул радионың, үсешәме ул радио? Әгәр үсешә, кайда үсә, кайдан һез алаһыгыз радио Юлдаш плюстың үсешенең рейтингының оценкаһын дип әйтәм. Рейтинг оценкаһы безнең телеүҙәк ел һайын медиаскоп данныйларын алып бара. Без Рәсәйдә бөтә радиостанциялар арасында 160 урында тыңлау буенча. Был бик һәйбәт результат. Юлдаш радио 77-нче. Радиолар бөтә Рәсәйдә 160. Рәсәйдә улар 700-дән ашу. Окей. Шулай, беренче урында безнең тыңлау буенча Ханты-Мансы автономия округы тыңлай. Ну анда Башкортлар күп. Башкортстан безнең 3нче урында гына. Шулай. Көненә ничә кеше тыңлай? Көненә 20-40 мең кеше тыңлай. Шулайрак. Ярар, Юлдаш плюска без әйдә ашыкмайык. Моны һин яшьлек шоуда йырланың. Артабан нисек һин үзеңнең иҗади эшеңдә алып бардың? Артабан без шул Райлагайма носо-носона йырланык та гастрольләргә сыгып киттек. 2 ел буе гастрольдә йөрдек. То есть кешенең йөрмән сыгып китте. Минем бага тиклем дә йырларым бар инде ул. Кешенең йөрә һәм танау менә. Сыгып киттек. Носа. Капец надо объяснять. Мин таңгалым. Юк, сыгып киттек. 2 ел йөрдегез. 1 ел йөрмәдән. Ничә? 1 йөрмә түгел, гастрольмен. Гастрольмен. Илнурның йырдары булды. Йырларым минем бар инде ул, анда Кем иҗат итте йырдан? Райлагай миңа йырдар ядышты, оның йырдарында йырланым, үдемнең дә йырдарында йырланым. Шулай артабан радиога йырдарды биргәч, мине Риф Арслан продюсер күреп калды ва һәм без аның белән контракт язып 5 елга йырдар сыгара башланык һәм дә төрле концертларда катнашып, шулай итеп артабан эстрадада йырлай башладым. Мин шулай ел һайын яшьлек шоуда катнаша башладым. Теге йырсы буларак бит инде уже дигәндәй. 2015-тә ел асышы булдым, 2016-да ел ярсыһы, 2010 Ябышы. 2017-дә Ел ябыгы. бер нәмә дә булманы, 2012-дә тагын ел ярсыһы булдым да, и Аллаһ акбар. Неге ислем Риф Арслан как раз йыр язды бит. Әйе, ярты елдан. Һиңә йыр язганда, без ислем Акафуа дискотека үткәргәндә, миндер дискотека безгә йырсылар да итмәйне микән ой. Һәм Илнурды сакырдык диген. Юк, без Риф һөйләшкән, как раз һәр килдек анда. Илнур, һин килдең, и шу бер егет бар иде. Это где? То есть Акафуа. Акафе, теге яңгы Еще бер егет бар иде, тоже башлап кына тора иде. Һин бар иде, еще бер егет бар. Әйткәндәй, безнең йырсылар күп булды, моны безнең R-Group Music булды. Онда 9 йырсы булды, шул берәйһе булгандыр. Ну да, Риф Арслан, R-Group. Юк, R-Group, Рамазанов. Накара һин әйттең бит, контракт 5 елга. R1 B1 групп.
Гапла групп. Один бәді Гапла групп продюсер специалист. Сәлем, Юлдаш ағай. Юлдаш Юсуповты сақырға керек тапшыруға. Мына 5 жылға контракт деденеге. 5 жылға контракт. Неменеде құрау мына менің. Біздің шоу-бизнеста ғылмен ол контракт ішлейм ол, несі керек ол? Контракт. Неме ол неге берді ол контракт? Ол контракт мен бір мәрі бермәм, мен едің машына отырмақ дейін. Демәк мен... Бәлкім отырыр едің. Тұрыр едің. Жоқ, менің өдімнің аудиториям бар, ердарым ұлтадан ашу ерім бар, дисклар сыққан, ердарым интернетта халынған, әлі 100-200-ден ашу концерттарда қатнашқаным бар, түрлі клиптар бүтініме бар, шул контракттың емеші түбей тәк табылайтын. Риф Арсланов теке продюсер, типа айта аласың? Бұл бұға текілім Ришат Тухватулинда асып берген. Хасан Усманов мән ішлеген. Асқан ерсі. Радикті ең бірінші фотосессиялар һәм ердарын ол сағарған радио аша. Ғайсар Мендеғулов. Шылайық түрлі ерсілер, Гәлсәрхан Дуастың ерсілерін ол сәхнәге сағарған. Рәуләмә Сәлимова. Түрлі ерсілер. Не, ну так-то да, оказывается. Ол бегірек скромный кіші, ол әлемі... Бай ма? Бай тұр. 55 яш етіп, әлі хаман бегірек скромный, хаман подвалда ішті отыра. Несек яшагенін, көргенін бар бай ма ол? Жоқ, среднестатистический. Біздің беттегі. Енді машина бар ма? Жоқ, Таксила жүре ма? автобусда ері. Автобуста жүріңдер? Шулай тіп, Риф Арслан бай ма жоқ ма деген бұрауда тұқтамыз. Қайда өте ақсаған өзін қойын? Қойын білейм. Сенің продюсер. Может, букмекерский контрол ярадыла. Қойын. Букмекерский жоқтыр, білмей. Риф Арслан букмекерский контрол бұнерға яратамы жоқ му? Ярар, но хәдір хен мен контрактынан бәйлі түгел. Хәдір сәхнәлі олай ерлап ермейм хәдір. Несек олай ерламайын, несек ерламайын. Тігілей? Хәдір ерламайым әйткендей тұлығынса сөңге уақыт жоқ. Бұлай тегі ақса төләлерден ерлайым. Әлі кем бұшқа ердің. Елор, Ерлайды, брата, братишка, бра. башқұрт эстраданы біләң дейін. Әйді ерлап кетелі. Мен білмейм, эстрадала түгіл, мен білмейм. Мен бұлай түгі. Най шулай дейін. Әргелегіне. Бұлағындай қандай Эстрада, әргелегіне ереніп шында, әргелегіне. Яштық шоу 2007-де мен. Айгүл түгенің ярдамшысы болдым, режиссердің. Мынау кім Айгүл түгенің өткен ненде сертификаттар Мен итке сертификатты алды, шуды бұлай ақсаны әлі... Макдональдста отыру ашай Бұсабы. Темір ножовка алабыз да бұсабы. Хиңе. Ерламайын, яра, немен шүгілені? Әлігі мәлді, біз аңғанық, хәдір өзіңді әйттің бетінде ерламайын тең, хәдір немен шүгілені, әлігі мәлді. Кінде Юлдаш радионың алға ұстыру бөлігінде үлкен мөхәрир болып ішлейм. Һәм яштар емәғәт палатында, госсобраниялы құрылтайда, шулайық башқұрт сайтында ойым, башқұрт сайты оқиын. Председатель комиссии по местному самоуправлению Институтом развития гражданского общества и средств массовой информации. А башқұрт сенсек бола? Мен Рустала айттерге қиын болар еді. Это точно. Да. Мына хен несек Юлдаш плюста үттердің де хәдір, қалдырып кеттің де. Ерегің хылламаны ма ол? Нишеп менің ерек хылламаны, сөңке мен ол кішіні алданық білейінім кімге қалдырғанымды оға аңлатып, үттеріп, проекттарды аңлатып. Ашында включаешь, ашында қайтқанда включаешь. Ектәсі келәхін ұшында кнопкаға баса. 20 тыңлайып, 20 кіші тыңлайып. Андай біздің нәме жоқ, сөңке біздің Юлдаш плюс яшты радио тәулік әйләнәхіне ішлей, һәм дә біздің әлігі штатта 16 кіші ішлей. Бұға текілім 7 генә кіші. 16? Оларында неме ішлей? Вот да, 16 кіші да. 16 кіші. Оларға бит зарплата түленді. Зарплата түленмей, олар несе сағат ішлей, шул ғына түленді. Біздің шундай все по чесноку. Сағаты 300 миллион. У нас там все, как башқұртта айтып хармақ. Все по хармақ сағатына. Блин. Дешево, да? 12 сағат
күніне есі. Сен тоже басахың, что ли, Оксана? Неше күн болса, беден 12 умножить дәулетті на бысы болмай. 350. Несе? 4200 на 30. Неше сағатке? Это 120 тысяч можно заработать. Айна. Если Юлдаш Рыста отыруға бір қайдағы ереме. 16 кешеге. Ярар? Но тағы не құрбан бар ба? Жоқ, Бітті албылтың. жоқ, мына хәдір сен саясатта ерейін. Әй. Несі керек сенге? Меңе оқшай, сөнки бәлеке сақтан берлі меңе ол қызық ені. Неме әшлейген? Мәктәптә күп неме эшләй. Мәктәптә бер аңлатам. Жоқ. Вопросы нормально задавай. Неме әшлейген? Сен башларына неме эшләй. Мына мен социаль сеттерде қарайым. Яңырақ ботақтар басып берген кезде. Субой деген. Жоқ, ботақтармен басып бермедім. Онда әрекелер ерінуге. Бәлекелер еріні, Әйін ялқау. Бәлекелер ботақ басты, мен бұнда собрание алып. Федеральный теге немеке, кімі бұл дәл ол? Хиңмен бірге отырдық, фото алды. Ерегеш Махамедович. Жоқ, кім бұл дәл ол? Парас молодежь. Мәскәл ақына. Болды. Алар көп келе ал. Яйхан келе. Демек, нендейдір физик еш болға, сен осырашуға барар. Башқалар ботақ басып Жоқ, бәдің күн қайын саралар қаралған, мұна ең бірінші орында бәдің әліні тұры қадір аңлатып кетем. Мұна весенний ядғылық, яңғылына конституцияға алмаштырулар кіртірге болдық. Һәм дә инде бірінші ханауда қабул етілді. Ол бәдің молодежная общественная палата наделяется правом законотворчества. Демәк, біз өді бәдің еліштарда закондар сағаралабыз, һәм ошы күдгілік біз башлайыз. Әхедәдір деген ол. Әлбетте. Закондар индірге. Бізді оқыталар. Мына несе кейін ойлаймын. Әлі ең актуаль нендей немені индірге керек. Әлі май айында біздің шулайық заседание болды. Мен бір законопроект... Ярай, ултырыш. Нендей, жоқ. Едді ғыра. Бір законопроект тақдим еттім, ол законопроектті қабыл еттілер, һәм хәдір күргілік біз аны қарайсақ. Законопроект ол кімдің үйінде көп қатылы йорттар болайтын, кімдің үйінде газ счетчикі қойылмаған, ол самогон қайнатылмай. Әкімнің қойылған, ол қайнатылған. Сөңке біздің ол закон 95 елда ядылған, ол закон бойынша біз елына 4000 литр самогон қайнатылабыз. Кімнің счетчигі жоқ, ол норматив бойынша 90 түлек текеті, самогон қайнатқасын төлемей. Жоқ, ғымумен самогон қайнату Ол бек едді мәселе. Жоқ, самогон... Поправьте меня, самогон қайнату, по-моему, незаконно же. Самогон қайнатырға ярай. Қатырға ярай. Қатырға ярмай. Мына қайнатылар, но Ельцин вақытында қабыл етілген закон 4000 литр елға мүмкін. 4000 елді ісі болмайды енді, Наил. Әрбір кеше самогон. Илнұр, мен дұрыс дайындалып. Көп мә ісі бола, ол меңа точно жауап бере. Счетчик бар ма газы? Мына кім қайнатып, бір ақсаға қайнатып отырар. Шын ғана. Тұпқанын төлі. Қалай, актуаль қараудар. Әлбетте, сөңке біз мұна... Мен бір қасында боламын. Өмір бойы самогонды қайнатып болай екен, бошқа. Тегірек, әсәйге шатарға керек. Счетчик yok, тегірек, қайнатып. Әсәй, итмәк бішірме, самогон қайнат. Мощный. Уже ұра башында пландар ұра. Жоқ, мен Так, Наил мия кірі хәдір қояш. Біргелі біз сообщество ішлейбіз. Илнұр бізді законопроектмен поддерживайды. Тағы нендей законопроекттар бар? Әліге ұшы бірген законопроект болды. Һәм бәдің палаталар тағын бір законопроект қарала, ол өфілі көп йорттарда, короче, многоквартирный домдарда тоқталыш қойырға неге? Самокаттарға һәм велосипедтерге. За счет республики. Тоқталыш, бәдің машинаға орын жоқ. Вообще-то машина орын жоқ деймін, қала бұларға те ішкі шөлсін, машинасын төгіл. Біләңмісі қалмасы олар Но тогда, пожалуйста, зубы аяғында зур ялауына. Бұл біләмін десек, демагогия деп аталады. Мұна мен өфілі яшайым, мен машиналы үйрем, мен машинамды қайда қойырға тешім. Ладно, қала автоздар бар. Автозман ері? Автобуспен ері. Автобуспен ері башлаған, қасан қайтағын үйге. Әлі, яшайым дейм. Проблемалар бар. Трамвайман ерем, автозман ерем, самокатман ерем, Сен қайда яшайым?
Нендей районда? Галли қала есімді ұрым тоқталышын. Сығағыңда самый шул бүте ерге ерген автобустар ерінен, конечно, хен ерген. Мен бәлки Шумылсын шақшала ешейм екен. Мен неме мен ерге тейші? 300 мен? 300. Қасан мен барып битем? Скажи 300. Шуға, мында мен ойлайым. Шақшала, бик актуаль шайыр тойы. Скажи 300. Парковкалар мен хорау, 7 хорау. Парковкалар мен риза, 7 хорау. Мавлиев тоқталыштар эшлей, только бұл... Мавлиев тоқталыштары? Ну, шулай айтып айтсаң да былай. Центрда эшләп бөткәс, безнең икенче юбилейында ул парковкалар платный була. Шуның өчен һәйбәт була. Әйткәндә безнең Хабировтың транспорт реформа һәйбәт эшләй. Автобуслар күбәйде, комфорт. Эсе булганда автобусларда кондиционерлар эшләй. Дуслар безгә языгыз. Илнур әйткән бүләргә эшләйме бит шулай һәйбәт. Эшләй, үзем йөрим. Илнур эшләмәһә Илнур үзе белән йөрәсәк автобуста. Шунда пранк була. Вот, Һөйләштекме? әйткәндә, хәзер менә сәясәт буенча без әзрәк кенә законопроектларга каранып битендә бит буласак, бәлкем булыр, бәлкем булмас. Аны әле үткәрергә бөтәһеле. Хәзер теге идея алганда инде менә һинең нинди үзеңә максат куясың? Сәясәт белән шөгыльләнер өчен нинди үзеңә максат куясың? Нимештә менә һинеңсә республика нисек үзгәргә тиеш, или нинди булырга тиеш, что менә һин шуга әзерһең үзеңнең көсеңдә, үзеңнең вакытыңды түгәргә дигәндәй. Қалай? Одан хорау. Вы же плохо разбираетесь на башкирском, да, пожалуйста, тогда вот на русском задам. Аңлам. Сәясәт дегенде без онда бушлай эшләйбез. Без зарплата алмайбыз. Үзегез аңлап торасыз, үзегез сәясәт белән шөгыльләнәсез. Biz только в рамках ошо яшьлек халыктагына. Урамда икәле бер яшьләрдә и булышабыз. Сәясәт белән. Сәясәт дигәндәй, ошондай законопроекттар без законланган түгел, без ветерандарга, Донбасс балаларына һәм дә лагерьларга, мәктәпләргә йөрибез, бөтен мәгънәсендә шөгыльләнәбез. Әйткәндәй, без әле быел районнарда, калаларда, муниципалитетларда район совет, яшьләр район советларын астык. Без уларны үстерәбез, уларны шулай укытабыз. Һәрбер безнең палатаның член палаты куратор. Яшьтәр район советтары райондарда ул 10 ел элек бар. Улар барлыкка килден, улар эшләмәне. Әле нимәдә проблема бу? Проблем яшьләр палатаһыннан кураторлар булмаганга. Әле кураторларда әрләйдәр, куратор тегеләрдә әрләйдәр һәм бөтәле эшли. Әрләргә кирәк. Илюр, һинең менә мин гафу итеп ремарка беттагы. Ошо хорауңа, ошо явымыңа биргән менә һәйдәң Донбасс балаларына шул безнең ветерандарга СФОның битендә кемдер катылар, кемдер теге ранение алып кайта битендә шуларга ярдәм итә. Но алганда яраланып кайта. Ой, не алганда безнең хөкүмәт матди яктан һәйбәт ярдәм, һәйбәт именно социаль ярдәм ягыннан акчалар уже ханалган, определенных случаях дигәндә ул акча бүленә битендә. Менә күп әйтәйт, һәр күп кайда контактлар күрергә була. Ярдәм итәбез, нидән СВОла катнашкан безнең егетләрдән, гаиләләренә, нидәренә, ну, хөкүмәт вроде бы еще отдельно нык һәйбәт ярдәм итә. Ниндирәк вот ярдәм булырга тиеш. И так вроде как бы ярдәм вроде бы барда. Или менә һинең просто һинең үзеңдә күз карашында белең диде. Аны безнең палатала Донбасска барып кайткан егетләр бар. Ильяс Батыргараев, безнең шулай гына коллегам Венер Файзуллина барып кайтты. Уларның тормыштары, улардагы взгляд, мировоззрение алмашына. Әйткәндәй, ошо СФОдан кайткан егетләр, уларга шулай внимание кирәк бит инде. Чөнки теге кайтып, он не должен себя чувствовать ненужным у себя на родине. Шуның өчен без уларның мәктәпләргә алып барып, уларның балалар аралаша, үзенең тарихтарын сөйләйдер. Чөнки улар үзенең тарихын балаларга әйткергә тиештер. Һәм дә инде уларның балаларына ла без ярдәм итәбез, шул СФОла булган егетләрнең. Менә яңа гына без июнь айында ул балаларны Кашкадан паркына, Гафури паркына һәм дә Дина паркка бушлай йөрттек. Шул аттракциондарда көне буена без уларның теге күңелләрен күтәреп йөрдек инде. Һәм дә инде Яңа ел байрамнарына, төрле байрамнарга без менә безнең лагерьлар бар, онда безнең Донбасс һәм Луганск балалары, теге уларның аталары шулай ук һугышта, улар монда
вакытлыса яшәй. Без аларга шулай ярдәм күрсәтәбез. Цирк, концерт, бүләктәр игътибарат калдырмыйбыз. Үгедән аксаган. Үзебезнең аксага бер елышабыз да шулай зарплата Теге алабыз. акса күпме шугаттым? Акса күп түгел, без шул теге 1000 сумлап елһаң да бер әйнәмә алырга була. Ничә кеше? Без 35 кеше. 35 мең. Була, циркка барып була, ярар. Афарин тебе Циркка без апармай, цирк уларга килә. Кайдан килә? Види нас работает. Цирк ремонттайбыз. Ниндәй цирк? Точно. Илнар хин аңлайын битинде. Теге без сәясәт турында һөйләшәбез. Но хин аңлайын, хин безне беләһең. Хин Бралды белән, хин мине белән, хин Наилды белән тендәй. Без дә хине беләбез. Без теге безнең ара без һөйләшкәндә вроде бы и юмор да булырга тиеш, да? И ну, еллык калырга тиеш. Без бит теге так сказать. Яра, что ты оправдываешься? Да ладно. Икенче рубрика, иде. Хөрмәтле достар, без күрсәбез биш бармак шоуның икенче рубрикаһы, безнең атала тарихи факттар. Рәхмәт була, мин дә уны әйтә беләм. Афарин, без һиңа үз тарихи факт әйтеп бетәбез. Һәм һин әгәр дә җавап бирмәһәң, Лох була. я, унаһы әлбиттә лох була. Һин дөрес җавап бирмәһәң, һин безнең бер тыңлаучы белән, тамашачыбыз белән автобуста йөрисең, кала буйлап. Бер көн. Да хоть Там ул һиңа әйтә, менә шунда насар, һин шул записываешь, запоминаешь, һәм Константин Борисовичка һөйләйһең шуны тапкыр. Миңа тарихи фактларда нимә эшләргә кирәк? Дөрес җавап бирергә. Менә үз факт без һиңа тәкъдим итәбез. Что правда, что неправда. Һин әйтергә тиешең, кайныһы улардан дөрес. Беренче Караш факт. урал кыйын аңлата. Үз факт берәһе генә дөрес. Нимә? Калганын не тупой, всё. Все. Не, просто урал кыйын. Не тупой же. Я Илнур не тупой. Здесь Но как не бы к Илнуру тупой, вопросов но нет. Что, не понимаешь, что ли? Если просто объяснять тупой язык, а не тупой, можно сложно. Ой, давайте демагогию не занимайтесь. Так, нака, беренче факт. Башкорттар. Демагогия неме булу. Урал аңлата тоже сен акыл. Демагогия, ол когда на просто так какую-то фигню рассказывают. Бессмысленно. Ну, когда ты с русским общаешься, Да. вот это, короче, демагогия. Все, давай. Ну, типа того, что демагогия это типа мы вот там этот самогон не хотим запретить где-то говорить. Найдет демагогия. Шулай беренче факт. Башкорттар 15-нче буаттан алып, 18-нче буатка тикереп Джунгардар менен хугыш алып барган. Үз буат. Беренче факт. Икенче факт. Башкорттар монголдар менен 14 ел хугыш алып барган. Һәм Енгәндә дип әйтеп булмай. Уңышлы тамамланган дип әйтергә була. Икенче факт. Һәм өченче факт. Башкорттар Наполеонды еңеп беткәс, Парижга ингәс, Наполеон аларга шампанский менән һыйлаган Парижда, Луврда. И әйткән, яра, мин ухожу, все. Эс фактын ниндәй факт Кайны дөрес. кайныһы дөрес. Семя звонит тамлан. Еще кайны әйтик, давай, кисәк. Кайны дөрес. Кайны. Әсәһенә шылтыратырга был, что хочешь стать миллионер түгел бында, юк. Үзең җавап бирә. Безнең КБ булманы. Культура башкасы. Әйткәндә. Красно-белый. Мин кстати тоже про красно-белый подумал. Может, Парижда булган уже вакытта. Наполеон тегеннән сыгып килгән дә. Юк, Наполеон нисек башкортларга шампанский яган. Анда Кутузов кына әйткән, молодцы башкирцы дип кенә әйткән. Яракы калган. Кымыз башкортлар исмейди. Онда бер картина бар, менә һәргә тарихи факт әйтәм, бер гравюра бар, башкортлар Гамбургта. Шунда мулла, шулай неодобрительно кара бер башкорт эсеп утыра. То есть, ну, Наил һәм кешеләр һәр вакытта булган. Ул 7-нче буатта булган. Мин аны просто картинаны күргән эсеп утыра. Анализ, тарихчыларның анализы. Сын башкорт. Что башкортлар әдрәк расслабляться итеп киткәндә тоже поход итеп. Минем әсәем Стрессовая ситуация. Атайым татар. Наил һәм Миңа ярайт. Наил һәм кешеләр төрле вакытта яшәгән. Яра, Наполеонды убираем. Наполеон убираем, Ике факт калды. Джунгардар дигәнме? Джунгардар манча үз буат, да? Джунгардар кем икән беләм. Улар кайда яшәгән? Мен географически әйтә алам.
Олар На Гагарина 54 там. телепузиктар достары джунгарики. Олар Монголиядан бұл жаққа келгендер де. Оңынан сені хәдіп мене сен давай мұнда подсказкалар еділер. Определяться етті, мен оңынан айтырмын деген джунгарлар кімдер ол. Бүгінгі күнде олар ешейлер, ләкин есімдері екенсі олар. Үс буат джунгардардан башқұрттар хуғышқандар. Шондай факт бар. Һәм несе хуғышқандар? 14 ел монголдарды. Башқұрттар ғұмыр бойы хуғышқан еді ол. Маны әйе. Әлі де хуғышалар. Штатетниктар алар. Клубтардан Давай, бір уақыт самалы. Автобуста хәді жүремей. Қайтырға керек. Ике факт. Бірігін хин уже алып таштаның Наполеон шампанский есірмеген башқұрттар темек. Жоқ, бәлкі есірген де? Жоқ, елордың ойф. Жоқ, монголдарға қаршы біз Брисикта хуғышмаған ба дәрімді? Как так? Хин тарихты да үйрен, сәйесет мән шүғыліне. Әйді екінші сәхі болған? 14 ел. Вот хин, қарай, везучий. Автобуста жүремейін. Башқұрттар 14 ел хуғышқандар, һәм Чингисхан ең алмағас, башқұрттарға Тархан грамоталарын берген. Һәм вотчинное право признал бірінші. Оңынан Иван Грозный оны Чингисхандың нәмәхін только признал, еще раз и подписал. Хәдіп джунгардар кімдер? Афарин. Әйттің бі джунгардар? Похлопаем. Джунгардар, ол қалмықтар. Қалмыки. Олармен де қоштық біз қазақтармен бірге джунгардарды бірінші тапқым. Иббердік. Оңынан джунгардарды Екатерина екінші шол бүгінгі Калмыкияға. Онда ноғайдар ешеген. Ноғайдарды тегіндерек. Қалмықтарға ер берген. Точнее, теге дүнияға аларақ. Бүгін күнде ноғайдар Астраханда ешей, һәм Дағыстанда ешей. Шулай, рахмет. Блиц сұрау. Блиц. Құрметлі достар, давам етеміз біздің хуңғы рубрика Блиц сұрау. Илнұр, біздің резиденттар, хиңа сұрау бересіктер, бәлкім ол сұрау мәғанеға бардыр, мәғанеға юқтыр, но Блиц сұрау. Бірінші сұрау біздің башлай, Наил, баштайл. Почему всегда мен бірінші? Самокат или автобус? Самокат. Риф Аратлан или Риф Габитов? Риф Артлан. Еще удал уйланда Риф Аратлан. Зафиксируй. Риф Аратлан тыңда үстелеп тың. Так, көйіргәді ме? Әлі бүрген. Бүрген. Вот көйіргәділер, зафиксируй. Ол хайраны бүргенді. Менеға күслеменім. Неге бүрген? Бітішті. Неге бүрген? Сөнке бүргенде мен көбірек бала сағымды өткердім. Һәм анда менің ярты туғандарым көбірек шунда яшай. Һәм де бүрген табиғаты оқшай, кешілері оқшай. Бүргендер совсем екінші. Көйіргәділер немәхін асар? Менің көйіргәділер туғандар яшай. Көйіргәділер менің де туғандар яшай. Кугасындалар? Вот! Көйіргәділер яшайған туғандары зафиксируйте. Алар бүргенден көсіп келді көйіргәділер. Так, те вот. Құрметлі достар, зор рахмат. Біліммен болды, мен ойлайым, біздің ойлауымызда, наверное, келесі мәдениет министрі Илнур Рамазанов. Тогда мәдениет болмаға, тогда Мәғариф министрі. Мәғариф тоже болмайшы. Кім болғын келі, айтады мен, пожалуйста. Білмеймін. Yok, мынайын сәйсет мен болшын, немеге болшын. Yok mu бір әкінің цель? Yok, олар 55 яштан оларақ кішілер үшін Юлдаш минус деген радио ішлейді. Юлдаш минус 10. Һәм шуның директоры болады. Пенсионерский радио. Бірақ Илнур, тағыла әдіреккен құдай біздің программада бір мәлі біз Оралмен бір кафе ашып тұрады. Оралдың досы енді, досы түгел енді танышшы егеті. Мен білмеймін, біз танышты да, именно біздің историяны сөйлеймін, КВН-да көп КВН-мен шұғылынабыз, Сочиға барабыз, командаларға апарабыз. Жаңа өмеге айтам, шуны сіз немеге ішлейгіз, егеттер, немеге сіз шуынмен бұшлай, шұғылана әдетті. Мен айтам, білән мен айтам, менде ой фикір білән. Мен айтам, ала берға, біз көрі сделаем, жиылма команданы, башқұрасы КВН лиганың. Сочиға барабыз, бірінші каналға попадаем, бірінші каналда көрі жондыз болабыз.
Потом сама цель говорю, бірінші каналда болу түгел, өфіге қайта болса, и сәлем тапшыруына алып барушылар болып, ішке кіреді. Теге, тыңнау тұртыла емейтін бұл. Нормальный партия бұл. Сәлем айтырмын. Рахмат, қабыл.